Hine kuina naspau fehu ai fonua ata pamo e no pere ane afio lord fatulol maleti fatulol mohoeki tapo e tanta i palestini o SSC faifkau fatu i tanta vita kolo ai havea tapo e tanta i ki sekitai lahi alfredi atiol tapo mo e Hawaii ki taula eki whai whikau pore wahi whanua tanga tapu ki mau tōru ko tō pe mau mea mai tāpea mo e ko wana hapai pa tāpu atu ki he kau hiwa eki kau mai kau whai hiwa e ngahi kuku ko tō pe tāpea mo haintonga kau mai kau tangata eki o lotu o ki mau tōru ko tō pe mau mea mai ke whai lot senturi kau hia koe Polot koeni whailonga ai polot whakalau maali e tau whanonga ia mai o Centuria lotu whawhitai o tau lau maali hono peo whakaukau ke polotu hono e polotu aho e tala loto ka o maa ai o wau koeni mau tolu mau he whanua muri mau mea ke historia aku uiai pea nau makehe ai ai whaunga koeni Hange pe koe ulaksa pate o e mahina pe whaia e polotu. Pe mea hake ai tangata mai whiwhine o e siasi o talaloto ki ngāwe ai o tua. Hange koe ni, koe kātoanga, iai pēa ngahi te pire ilo na e teu teu. Ka i e whainga maali o e ngahi e whiawhi pehe ni o e kai pērea. Mea hou eiki pēa, polfola e tahine koe ni. Yang mawanga tala ia e aho pa moi kuonga. Whawhitai o tau lau maari e. Koe lau maari e taha o mahu inga ia i mamani katoa. Koe nao e tau whanonga i hala whanonga o stutu uni o tua. Koe aho ho peki ahe kai toi aonga ha mea ia ka koe. E whainga be kau tangata i whaiwhekau ke malanga i koe ke maari e. Pea whakatoa meri e pete ke mea ki langi. Ka hei kai mea hatahai a moha mea. Koe hoko atu whilawe i ton pe ia pa moi lau maari e. O tui peau ko wholwhola atu pou i he konfenis koe ni pa whakoloa aki ai tonga ko toa pe o au ki he konfenisi hono huange au. Ka pau te eki ai haere mai ai e ki. A koe kawe ngā, koe pani ai o tua o whakatau a tāina. Whawhetai, ko whē ia ha whanua i māmani. O wholwhola hatui me tūnga malanga ki hono kakai. Ka koe kai koe ne toki hoko e tau beme i pou hono. Ki whawhetai o tau lau maari e. Ia wakawakao be nai mea e tangata eki palestini o e siasi koe whaloto fo'o ke whai o hulu atu. Pea mea i pehe e whanua pea moe tonga kotoa be na e ai pea uongo ko pehe loto be polfola e tamatu i malanga e tangata eki palestini koe koloa ia o e Centuri e toi huke ai ngahi pepa e tau mai a nānau i ai kai whatranga ai tō wholwhola ai tui tap moia kai umaa ai malanga ai tangata ai palestini pau ke ngoi pe koe pōre whe mau ia ke whahariu loto hariu wanga, hariu kawa ka tuku atu a ia mo whakatupu mo weu kamata mei loto ai ke mawhana hange koe a whi. Hange koe Pentekosi. Na kaila e kau mea koe vela. Kau kui kai koe tāmate a whi hu whangai whakatapu mo mea lere e kau polisi. Vela e kau tangata. Tau be nau vela koe iau kei. Koe kalofiama koe iau kei mawhana i pia mamane wa o mai ke howali. Vela e nau maui he ngawe ai otua.
Ia pehe pea e taitali lele ia mautau tahine kuini. Mautolo mau mea mai, mahalo mau mea mai pe. E wakai mai pe ngalu ea pea moe ngahi ata. Kau ki tātā no atu. Ko mautolo pe whailot senturi, wa fio atu pou. E ku taimi pe. Wene haere mai pe atu pou. Pe kamata e lotu. Ko taim kou sa kala me niti ai mau mea mai pe ai haere mai e tamao tali ai maa pia mo waine mai tahine kuini. Ko tānoa ko ia ke wike whamiri o haere mai pe tahine o mau wike whamiri. Ko mau ngahi pokala mau wike whamiri. Wike lotu ko i ke konfeni si o haere mai pe tahine. Ai pia o ke lautoi whakasāpate. Ka pau ke mawhana be koe ho me atu ki he kātoanga koe ia e uako e wesiri ana. He koe whaiwa be taha o ku mai moa e princese tolo. Hane koe lau koe kauniwa, very heavy. Very heavy. Ta tau be moe lau toi whasāpate. Mea mai a tau whahau manmataongo. Tuk mea at begi tolo a. Ka iai pea halai walmata aho. Eliana. Nana spau ka maa salo te pilo levu. Hai. Kukuinga kai kakai papalangi tau tolo. Fuka kai tonga. Uiai pea ongo makehe ia. E tāi whihi e tupou. Ko o sirea akia e au. Mahalo be te ulawea ai whato lolo. Ko pehe. Ko i ke i hao e lotu ia ko tupou. Pa kai ko whakalai ia. Pa kai ko huarela ia. Ko mo oni ia. Pau te ke mea he otu whonu ai mamani. Mau wheto aki pe, ta tau pe pūre koe ni, mei nusi la, mo ki mau tolu wako tohi tapu. Ko pehe e tū pe tonga. E tauhi pe e tu pō. Ai kowi nani te pō anō. Hea pehe mā whanau, he koloa ne uhu. Hiki pe hao peni. Fe mau e ke vela. Fe mau ia, o kai ka tau fie fo'o. Ka ia kalaisi hataha ia ko fo'o ia. Rea be ia fo'o. Pe au sa ia be he hou ai tahi pe moe ahi o hi o. Sa ia he whainga taa moe masiwa. Sa ia he masiwa ango. Hange pe ko mastonia. Ope pe fia. Mahake me ia ha koloa foaki. Koe mahake hu whanga whatapu, koe vai ia. Koe pehe ke ua hake. He talamai si su koe au kutui, koe ngahi wai tawhi. Ako pamaloa tahine kuini. Pamaloa atu. Whehu koe e whonoa. Nā koe kia hao whoai. Whamaloa ke toke tā ke nā siri wakauta. Mo mea i pe motore malai o toi tapu mo e ako. Neo maui mōri, ka koho mau i vi, mau mawhai, lawea nā whoalo. Tala mono atu. E he pe pa mo e rea tāu whawhiri ai. Ai tale kita malolo e ako whakarisiane, mea i pe he kainga me nusi la. Nei ai pe a tāuwha. Au tau amanak lelei, toko naki mea lelei a e otua. Mantui koe polotu e ni o e senturi. Koe hape ai hiwa, koe hape ai whawhala e tahine. Ka o mai o tata i whekau whawhetai. O lawe i pe uhene ka inga whisi, mau pe ki polokalama. Kau o whalahi atu ki tonga, mo mea mai ko tō pe. Koe aho alue ke he whainga taa.
aloi he ai tapa ko tō pe o kolope. Ka ki he karistia ne o awhio pe o toa, ka whangalo ai i whainga maari e. O malaki pe o mauha, ta tau pe o e polo kalama, koe lawa koe ni, pa koe hiwa koe ia hake, whamalo atu ho mo mea mai, heri koe ia, pe a koe tahine koe ni, koe nana spau, e whawhala o e pon, heri koe ia pe a hiwa mai e kainga pe a mei fisi. A hiri koe ia, koe whainga maari e, ko ange pe a maa e atita, koe former external auditor, ko David Greenall. Ange a whainga maari e tangatani. Niango kai ke lahi ene ngahi foi se te si, but what he says has weight when he was serving the church here in Tonga as the external auditor for the church. Few words, but very, very weighty. And the church waits to hear what David Greenall had to say regarding the financial status of the church at the time. But we are so grateful that you are here during the conference, David Greenall, and also have the opportunity to say a few words to us. Pea hiri ko ia, pea whai mai pea hiwa, i he korisiko tupou, hiri ko ia i e whainga maari e, o ange ke whai whikau, to e tāna siri wakauta, hiri ko ia pea hoko mai e metotisi o Nusi la. Kono whakatoa, tau hoko pe e atu ai pe a word of welcome to Peter Taylor and also President Peter Taylor and also President Hollis. And to those of you who are here, thank you for coming to Tonga, especially during this week of conference. And we wish you the best during your short stay here with us. Tā puaki ko le peke tau paspas, pa malo ke o toa he whainga maari e.